आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत संपूर्ण देश के अंदर शहीदों को याद किया जा रहा है और इसी कड़ी के अंदर गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट के शहीद कुशल कुंवर, जिनको 15 जून 1943 के अंदर अंग्रेज़ी हुकूमत द्वारा फांसी की सज़ा दी गई, उनकी याद में जोरहाट जेल के अंदर एक राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण किया गया और उसको वहाँ के कैदियों ने बना करके सीआरपीएफ को हैंड ओवर किया। सीआरपीएफ उसको प्रॉपर तरीके से एस्कॉर्ट करके आज शहीद कुशल कुंवर के परिवार को उसको हैंड ओवर किया है और 13 तारीख से 15 तारीख के बीच में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान कि राष्ट्रीय ध्वज हर घर तिरंगा फहराया जाएगा, इसी कड़ी में आज यहाँ पर ध्वजारोहण किया गया। और मेरी आम पब्लिक से भी ये अपील है कि अपने अपने घरों में राष्ट्रीय तिरंगा फहराएं। थैंक यू। आज़ादी का अमृत महोत्सव आज आम प्रथम दिन 3 दिनिया आम कार्यसूची आम गोटे गाँववासी सुंदर भावे पालन कर प्रत्येक घरे घरे पताका उत्तोलन कर स्वाधीनतार जी शहीदर आम त्याग पुनर निजर मनर मजत भारत माता की जय। भारत माता की जय।
আজি আজাদী কা অমৃত মহোৎসৱৰ এটা অংশ হিচাপে আমাৰ CRPF 142 বেটেলিয়নে তেওঁলোকে যোৰহাট জেলত আমাৰ কয়দীসকলে য'ত শ্বহীদ কুশল কোঁৱৰৰ ফাঁচি হৈছিলে সেই জেলৰ কয়দীসকলে এই পতাকা ইয়াত প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছে আৰু সেয়া CRPFে সসন্মানে আনি আমাৰ ইয়াত শ্বহীদ কুশল কোঁৱৰৰ গৃহত আজি উত্তোলন কৰা হয়। এইটো এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰ্যসূচী আৰু ইয়াত স্থানীয় ৰাইজ পৰিয়ালবৰ্গ আৰু লগত জিলা পৰিষদৰ আমাৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়াৰ লগতে মহকুমা প্ৰশাসন লগতে CRPFৰ সকলোখিনি বিষয়া আৰু তেওঁলোকৰ জোৱানে ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিছে। আপোনালোকে দেখিলে অতি সুন্দৰ অনুষ্ঠান হৈছে। আমি তেখেতলৈ শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ আৰু ৰাইজকো অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে আজাদী কা অমৃত মহোৎসৱৰ এই 3 দিন ঘৰত প্ৰত্যেকে বিশেষকৈ গন্ধকৰৈ গাঁৱৰ এটা বিশেষ তাৎপৰ্য আছে, যিহেতু সৰু পথাৰৰ বিশেষ তাৎপৰ্য আছে। এই চেগতে আটাইকে নিজৰ নিজৰ ঘৰত পতাকা উত্তোলন কৰিবলৈ আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ। আৰু এই কাৰ্যসূচী আমাৰ বীৰ শ্বহীদ কুশল কোঁৱৰৰ প্ৰতি সন্মান জনাই CRPFে অতি সুন্দৰভাৱে তেওঁলোকে পৰিচালনা কৰিছে। গোটেইখিনি খৰচ তেওঁলোকে মানে যিখিনি কৰিব লাগে ধৰক ফ্লেগ অনাৰ পৰা অতি সন্মান সহকাৰে ইয়াত ফ্লেগ উত্তোলন কৰা হৈছে আৰু ৰাইজৰ মনত ইয়ে নিশ্চয় দেশপ্ৰেমৰ এটা নতুন জোৱাৰ তুলিব, এয়াই আশা কৰিছোঁ।